Lamdamasigi Noma Kangdana Sokshi Lakliba Ecology Amadi Environment Kansi Harabadi Chingi Mapam Kayada Eco Park Sing Semgat Pamathoktai Haina Rajya Sabhagi MP Dr. R.K. Ranjanna Fongdokre. Autonomous District Council gi makhada leiriba employees singi su tampak kumna 7 pay commission chana hanbiu haina All Manipur District Council Teachers Association na thumlakli. Amasung leba asra coronavirus ki apunba confirm case lakh marfudra mapan lising taruk henkre lekhidaba masing lakh ama lising ni puhumdoi henkre fagalakpugi chang chada marfudra mari dasmi mapan nipan yawbangamle. Member Kurumzari, Adam Yang Biribas Impact News ni, ay Kanginbam THOINUHENBI, Hausipungja si Paubugi Maruiba Pausing, Miam the Pizari. Lamdamasigi, Nong Makangdana Sokshi Lakliba Ecology, Amadi Environment Kansi Harabadi Chingi Mapam Kayada Eco Park Sing Semgat Pamathoktai Haina, Rajya Sabhagi MP Dr. R.K. Ranjanna Fongdokre. Imphal East ki Warok Talaiba Eco Cultural Integrity Complex Park ta Ekoigi Marup Singjamai Get Together ga Mari Lenana Uchara Thabagi Thoram da Fongdokibane. Thoramada MP Ranjanna Makataraduna, Warok Hairiba Mapam Asi Lamdam Asigi, Puari ga Mari Lenaba Mapam Amane. Mapam Asidagi Hobawa Pambi Yanduna, Funal Ningtau Telhaibana, Ten Saduna Numit Kap Kibagi Pungawari Lady Bane. Hairiba Mapam Asida, Wa Amadi Makhal Kayagi Upal. Thazilabadi, Puariga Mari Lainai Haibasi, Horakadoriba Mirol Singna Kangbada Mating Oibagi Matakta, Climate Change na Piriba Chaiting Degi Kanbangamgani Haike. Thoramadu the Assembly Speaker Yumnam Khemchan Amadi IMC gi Mayor L. Lokeshwar Susaruk Yaraduna Uchara Kaya Thake. Akana ecology and environment states ki kanjar gadi sumaina micro Park masa Torkanda whole states ni Hajaba Sinyang Gumba, Lok Manakumba, Thiel Gumba Sekuna developed Torgadi City climate change Lapasta Hajaba Kuna do combat number to Kenoma Single Punum Gani Havigi assassin a city cultural parks you work at the integration parks you work under putting the filter. State asida BJP na luching balenga asi lakpadagi Manipur da industry gilamda achauba ahongba ama lakpa haure haina Commerce and Industry Minister TH Biswajit na Fongdokre. Wafam asing asi Seba Bharti Manipur na sinduna Imphal East ki Harau Road da leiba Rajarsi Bhaigya Chandra Skill Development Center da Anoba Handloom Unit ama hangtokpada haikibane. Ngasigi Thoramadu the Minister na Makhatana Haikibida, Center Amadi State Asada Paliba BJP Gilenga Asina, Election Mamangda, Haikibagi Matung Inna, Laibak Asigi Naha Sing the Tabak Pigani, Haikiba, Adugi Mai Pakpa Oinangasidi, State Asigi Industry Gilamda Chauna, Ohong Balakle. Adubu, Miyamgi Wakalol the Lenga na Naha Sing the Tabak Piba, Hairaga, Government Job Kakta Oina Ubagi Chatnabi Amaladiba Asidi, Achumbanate. Miyoi Amada Tabak Piba Haibasi, Mi Aduna Mipal Tangdana, Masagi Sentok Lambi Lazaduna, Hingjaba Adubune. Maramasana Miyamna, Lenga Asana Paikaliba start up Yauna Nahasingda, Ahen Bamit Yang Tamduna, Paikalakpa Tabak Kuding Maktamating Pangbio Haike. Amaram the state Asigi Lambi Tungi Matang the Minister na Makhatana Haikibada, Hausik State Asigi Working Station Yorakle, Maramasana State Asigi Fibam Soklaba Lambi Sing Lengagna Angamba Tabakta Semba Haure. Maramasana Miyam na Lambi Thong Nungai Tre Haibagi Awaba Labiraganu Haike. When a Yagna Panam Orgasu, me Amana Apava Tabak Tawudi, I can Apava Tabak Tawi, Habidugi, appreciation quick Lacy, Ama Hunamna, Equimation Lupinagani, the Sharupati political party could the Mak, Loina Mak, Manamana Nganaba, Nanga Bahonaba Gatani Tawudabu, Apava Tabak Tawa. Samaz ki tabak torumba amade miyo eba jati ki kuna gila raba leitraba kuna maksing se bukhala makanda ngangbi yu to biyo habse ai haning ebo masima adu factual research aduga praja ko dimak tasu bujikti lo nama well educated ore ko dimak se aduna masi computer age ki matam sadi me ngangba laurgum si akogi isona piram da koi kok pali conscience lei akoi conscience na asumba ran ba punamak to loi mak thido kanda koi punamak se kana kari torge se khana bagi matam yore Chingi District Singi Chowkhat Thorang Paikhatpada Yanglen Saru Oriba Autonomous District Council gi Makhada Leiriba Employees Singisu Tampaki Singumna Taret Suba Pay Commission Chana Hanbiu Haina
All Manipur District Council Teachers Association na thamlakli. Demand asigi mathakta chingi primary school oza sing amadi employees singi anoba pension scheme gi matangda lengakta kayarak hanna memorandum pisinduna wakat kibalai krabasu ngasi fawba thabakto onthoktuna lakli haina association asigi finance secretary L Asiri Fozena pendaba fongdorakli. Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada Asiri Fozena Education S Department ki makhada chap manaba criteria amade qualification gi matung inna chingtam animakta primary oza lawkrabasu chap manaba tolop pitana leide loinana ing lisingani mangagi January amagi matung da thabak changba ADC employees singi oina anoba pension scheme chatna hanbinaba wafam association gi maikaidigi thamkiba lekre Mathakta palliba Charter of Demand ahum asi athubu matamda cabinet approve tawbiduna Chingi district tarukta mathau tawriba employees singi awaba ko khanbiyu haina mahakna lenga ki pukning chingsinki District Council ki employees singda 1st January 2005 ki matungda appointee singse hujik phoba NPS haibisi implement tawbide District Council ki employees singse government ki servant ne haina laijaraga Akui government ke election duty chale unfortunate incident thoklaga akui siram rasu akui nupi angang gi damakta security amata leijade akui sibanomikta akui gi pe dudum phangdargna family sidum nupi angang sidum pungsi chupagi awaba haibudu tare adugi government ge employees ama oina new pension scheme contributory pension scheme habisi district council employees dasu PBO habisi akui gi strong appeal ni India government na lomi singi yaifana bagi damak thaurang kaya paikhatle haina law khong labasu thaurang sing aduki kanaba lomi sing de yohan ba ngamdriba ase state lengang numit yeng changbi yo haina Thawal district ki lomi sing na pukning chingselakle Khangabok part 3 da leiba lomi sing na paumi singa unaba amada moirang them rajen ko lomi amana hauzik low lokpa loiraba fawbada ningthamgi mana masing tha dabagi maru oi marang sing chahi asigi oina pibidre Ningtham matamgi ahanba hunnanaba phawdi pibidabagi mathakta Rabi Crop ki har su phangdre Hiramasida lenga ki mari leinaba singna mityeng changbiduna lomi singi awaba asi kokhanbiyo hairakli Lomi simida marubrang sukti re sem gre suk tawre na haire myam se lomi prajai khoi karim ta phangmangam de ithai lokhong gi su khwaidagi ising gi hujik Rabi Crop tawbiya matam jidai thai lokhong leite ising awaba myam lei Hangamaru, Hawaii, Alu, Mamang Sahida, Pyramid, Adubu, Hojiti, Sakar, video the Tuna Lorgosu, Lami Pazakona, Amabo, Hamum de, Mrs. Sakana, Lapta Salaga Paza, Singasi, Unabiraga, Angtung, me and Sangu. Imphal District Police na lokhat pacheksal tharangi manung chananga si ayupung taruk makai de ginipan lom taba fauba nongmai bungi akoibada yum changduna thiba humbagi thabak chathakre District asigi additional SP Operation M Roni additional SP Law and Order Bisorjit amadi Porompat Police Station gi SDPO Suras na luchingba kangbu amana chathakibane thiba humba aduda miyoi chamnga lom verification chathaki yom chama lom su changduna thiba humbagi thabak chathaki Thiba humba aduda lo na thinkraba lal holop singi bell out da leiba miyoi singsu verification chathaki hairi India da haukiba pung kunmari da coronavirus ki anoba positive case listing kunithoi ga humphumanga hengat kre haina asigi apunba case na lak marfudra mapan listing taruk henkre nauna miyoi chahum yankhai mari laikhidre laikhidaba masing lak ama listing nifu humdoiga chatret supna mapan sukre haukiba pung kunmari da nauna miyoi listing kuntra mari ga chamri humbudra taret layingbadagi fagalaktuna discharge tawkibaga loinana apunba discharge tawkiba masing lak marfudra mari listing kunithoi henkre laina asigi active case na lak ahum listing kuntra mapan henkre leba asigi state singi manungda Maharashtra na apunba case masing lak taranipan listing marfu humdoi henduna makokta leiri amade miyoi listing nifu nipan ga chani gi mathakta laikhidre Karnataka na ani suba amadi Andhra Pradesh na ahum subda leiri nakalam romda malim gi oina coronavirus ki leiriba data gi matung ina apunba case masing crore taret lak kuntrani thoi henkre Laina asidagi laikhidaba masing lak tara taruk lising kunipan henkre Laina asidagi laikhidaba masing crore manga lak tara humdoi henkre USA na laina asina masing khwaidagi yamna sokhalaba state oire India na ani suba amadi Brazil na ahum subda leiri
अवनोंपोक लमदमदा कोरोना वायरस तगी फगलकप मीगी मसिंग नोंगमगी हेंकलकले असमना कोरोना वायरस के अपुनब कन्फर्म केस लाख अनी का लिसिंग तरामरी का चनिपान हेंदुना अवांगनोंपोक लमदमगी ओइना ख्वाइदगी सोहलबा स्टेट ओइरे फगतखिबा मीगी मसिंगना लाख अनी का लिसिंग तरागा चनी मरफुद्रा तरुक यौख्रे एक्टिव केस न लिसिंग अहुमगा चमगा सुपना मंगा लेरे अरुणाचल प्रदेश कोविड-19 नारब मीगी मसिंग पुन्ना लिसिंग तरा तरुक का चमगा कुंट्रा तरुक यौख्रे फगतखिबा मीगी मसिंग न लिसिंग तरा तरुक का चनी निफु हुमदोइने एक्टिव केस न चनी कुंट्रा निपान लेरे मेघालय कोविड-19 के अपुनब केस लिसिंग तरा निथोई का चमापन हेनख्रे फगतखिबा मीगी मसिंग न लिसिंग तरा निथोई का यांखै निपान ने एक्टिव केस न चात्रेट यांखै हुमदोइ लेरे मिजोरम स्टेट की ओइना कोरोना वायरस पॉजिटिव केस लिसिंग मरी का निफु यौख्रे लिसिंग अहुम ग चनिपान हुम्फु मापन न फगतख्रे एक्टिव केस न चामगा हुम्फु मरी ने नागालैंड स्टेट कोविड-19 के अपुनब पॉजिटिव केस लिसिंग तरामाथोई ग चात्रेट कुनिपान यौख्रे फगतखिबा मीगी मसिंग न लिसिंग तरागा चमापन कुंट्रा मापन ने एक्टिव केस न चात्रेट तरानिपान लेरे सिक्किम स्टेट की ओइना कोरोना वायरस के अपुनब केस लिसिंग मंगागा चहुम निफु यौख्रे फगतखिबा मीगी मसिंग न लिसिंग मरी ग चमापन तरामापन ने एक्टिव केस न चहुम ग सुपना अहुम लेरे त्रिपुरा कोरोना वायरस के अपुनब केस लिसिंग कुंट्रा हुमदोई ग यांखै मरी यौख्रे फगतखिबा मीगी मसिंग न लिसिंग कुंट्रा निथोई ग चहुम निफु मरी ने एक्टिव केस न चहुम कुंट्रा तरेट लेरे सेंटर न लेबासिदा मास कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चथगदौरिबा असिगा मरी लेनना गाइडलाइंस सिंग इश्यू तौख्रे अहान बतांकक असदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ना मियोय क्रोर कुंट्रा द वैक्सीनेट तौनना बखनरे Pfizer Serum Institute of India अमसों भारत बायोटेक हाइरिबा वैक्सीन सिंग असि मार्केट ऑथराइजेशन की अप्लाई तौख्रे वैक्सीनेशन ड्राइव असि इमरजेंसी की मतमदा कोविड-19 की वैक्सीन ओइना सिजिनबगी अवाबा लेंगाकना हेक पीबगा चथगदौरिबने वैक्सीन असि अहानब खुदोंचाबा हेल्थ केयर वर्कर सिंग फ्रंट लाइन वर्कर सिंग अमसों चही यांखै की मथक्ता लेबा मियोय सिंग द पीगनी हाइरे सरदार वल्लभभाई पटेल की हुमुद्रा सुबह डेथ एनिवर्सरी न लाखपद लेबाक असिनंग से इकाई खुमनबा उठले आयरन मैन ऑफ इंडिया हाइन सुखंगनबा सरदार वल्लभभाई पटेल लेबाक असि अहानब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओइना थौपुरमे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाहना सरदार वल्लभभाई पटेल की मफम द इकाई खुमनबा उलक्लदुना महाकना चलंब लंबी अदुना अखोइबु लेबाक असि यूनिटी इंटेग्रिटी अमसंग सॉवरेनिटी ngakpagi lambi takpire amadi सरदार पटेल असि लेबाक असि यूनिटी अमदी पावर की सिंबल ने महाकी पुंसी की मतंगदा खुदम पीननबा वाहै लेते हाइखे पैंडेमिक कोरोना वायरस न मरम ओइरगा चही असि पार्लियामेंट की निंगथम मिफम पांगथुकलरोय हाइना गवर्नमेंट न ऑफिशियली लाउथोख्रे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी न फोंदोरकपगी मतुंगिना कोविड लाइना संतोकपदगी ngakthoknaba मिफम असि पांगथोक्तनबा वारेप लौबने अदुमोइनमक मथंगी चही लिसिंगनी कुनिथोई की जनवरी थादा बजट मिफम दी पांगथोकनी हाइरे नाकलमरमदा कांग्रेस नदी एनडीए लेंगाक नि लौरकलिबा खोंथांग असिबु यानिंगदबा फोंदोख्रे कांग्रेस न निंगथम मिफम पांगथोक्तना वाथोक ओइरिबा अनौबा फार्म लो की मतंगदा खननबा डिमांड तौरकले हौजेक सानबगी पाउदा नुमित मंगानी चुपना चथगदबा ट्विलांग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 ngasiदगी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की टी वाइचुंग विलेज दा होख्रे दिसंबर 15 फाउबा चथगदबा फुटबॉल टूर्नामेंट असि हेडक्वार्टर 22 सेक्टर आसाम राइफल्स की मिटिंग मखादा निफु मरी सुबा आसाम राइफल्स ने सिंधुना पांगथोकपने कोविड-19 की अकनब प्रोटोकॉल का लुइनना क्रिसमस की मांगोइनना पांगथोकिबा टूर्नामेंट असना आसाम राइफल्स समदि लोकल मियाम की मरक्ता अफबा मरी थमनबा पांदम थमले इरंग टुरेल की नापोमदा खुंदारिबा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के तोंगान खुलसिंगदगी टीम 12 टूर्नामेंट असिदा लंबा तौनगदौरे टूर्नामेंट असिगी फाइनल मैच दिसंबर 19 सानगनी
Taret Suba Indian Super League ki Kunipan Suba match ta Jamshedpur FC amadi Mumbai City FC ane gi match draw chatkre. All India Football Federation gi meeting makha da chatharakliba league asige Kunipan Suba match soina ngarang GMC Stadium da sanakiba match aduge mapan Suba minute ta Jamshedpur FC gi Nerijus Valskis na panzil ama chankraba matung Mumbai City FC gi sanaroi Bartholomew Ogveche naso मैच की तरह मंगा सुबह मिनट पांजल अमग चनखे मैच असिगे कुनिपान सुबह मिनट जमशेदपुर एफसी गी आइटोर मोनरोयना सानबगी चटनकांगलोन थुगाई रुबगिदमा सेंटर रेफरी ना सानरोय असि मखाताना मैच असिदा सानहनखिद्रे मैच की लेमहौरिब सरुक अदुदा जमशेदपुर एफसी ना सानरोय तरा खक सानरबसु मुंबई सिटी एफसी ना मखाताना पांजल चनबा ngamkhidar बना मैच असिगी अपीबा मतमदा टीम अनिमकना पांजल अममम चनदुना मैच असि ड्रॉ ओइखे ngasi numidang pung 8 makaida tilak मैदान स्टेडियम दा sanagada bakun mapan suba मैच ता मणिपुर दगी के चिंगलेन सना अमदी मोहम्मद यासिर अनि ना यावरिबा हैदराबाद एफसी गा एन रोहन एम लोकेन डब्ल्यू टोम्बा सी हैरिस सुरचंद्र वाई गोपी अमसुंग डब्ल्यू अंगौ सना ना यावरिबा ईस्ट बेंगल एससी गा लंबा तौनरगनी अरब द बुलेटिन असगी हेडलाइन समूह नाम याम द थमजरी लमदम असगी नोंग मकांगदना सोक्ची लक्लिबा इकोलॉजी अमदी एनवायरनमेंट कंसी हारबदी चिंगी मफम कयादा इको पार्क सिंग सेमगतबा मथौ ताई हाइना राज्य सभा की एमपी डॉक्टर आर के रंजन न फोंदोखरे Autonomous District Council की मखाद लेरिबा एम्प्लॉयीज सिंगिसु तंपाक कुमना 7 पे कमीशन चटनाहनबियो हाइना All Manipur District Council Teachers Association न हमलखले अमसों लेबासुदा कोरोना वायरस की अपुन कन्फर्म केस लाख मरफुद्रा मापन लिसिंग तरुक हेनक्रे लेखिदबा मसिंग लाख अमा लिसिंग निफो हुमदोय हेनक्रे पगलकपगी चांग चादा मरफुद्रा मरी 10 मापन निपान यौबंगमले